چه تشت وەک کۆمبوونەکە گرسەی نینەک و دەنگدەران هەیجانی دکە لێ ئەو تشتێ لە بەرێ و پشتێ ئاخفتنا بەربژارە سەرۆکاتیە دەبە هەمان گرنگی هەیە. هەر شەف ئەم حتا درەنگ دمینین پلانن ڕۆژا بهێت دنوێسین. پشتوانی هیلاری کلینتن تیم فن نزیک 12 دەمژمێران لە ڕۆژێ کار دکە دڵخوازان دنێرە ماڵان ئەو بە زمانên ئەنگلیزی و کوری و سپانی تەلەفۆنا بکەسان دکن هەتا دەنگێ خوا بدن. ئەگەر وان بەرسڤا تەلەفۆنا خۆدا ئەم هیویدارین ئەو بێژن دێ دەنگی خۆدەین هیلاری. فان هەروەها بوویەرێن هەسا ئۆرگنایز دکە هەتا دڵخوازان کوم بکە. چەند مایلە دوورتر پشتوانی بەرنی ساندرس جێرمی وایت کارە دڵخوازیە بۆ کاندیدای خوا دکە. ji bo min xweşiya vê karê ew e ku dema kesekê nû naz dikin ku heman hês hebe dest ji hemû karê xwe berda û ev bikare biket bo vê şoreşê heta dengê me û dengê kesên bêdeng bi bilintî bête bistin. جێرمی وایت کارە چێکردنا فیلمان دکە و ئەف قەهوەخانە پشتەوانیە بەرنی دانایە. Gelek car hinek kesên vê dibû vexwarina qehwê em dibêjin wan em nafirûşin hûn dikarin navê xwe binivîsin û bibin dilxwazî kampeyna Sanders. ji bilî çûna ber dergehên kesan û telefona xelkî bikin ev piştevanên Sanders tîşertin ji bo piştevaniya wî difrûşin. kes ji kampeyên Donald Trump ji bo hevpeyvînekê di geldeyê Amerîka bersif neda. Dilxwaz neaxiftin lê dengê Amerîka gelek piştevanên Trump dîtin li vê xwepêşan danê. Herçend piraniya wan pêst spî bûn, hindek koçber jî digel zarokên xwe li vir piştevaniya Trump dikin. Ez bawerim ew tiştê got Trump dibêje ê got dilê kesan diêşîne divên bên gotin. Me gelek serok hebûne, ew ekter bûne, ew jeneral bûne, yid bûne serok. Lê me qet milyardêrek nebûye. Ez dixwazim em tiştekî nû biceribînin. Kardarên kampeyê rast her yek bu kandîdekê din dengê xwe dide, lê hemiya yek tişt wek heve. Ew bawerin her dengekî giringiya xwe heye. Herêz xendan, dengê Amerîka.